محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. وقال الجنيد رحمه الله وقال lan dawu sapa al-Junaid Imam Junaid rahimahullahu taala muga-muga paring rahmat hu ing Imam Junaid sapa Allahu Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Rupane dawuh kullu turuqi masdudatun illa ala man igtafa atharir rasul. Kullu turuqi utawi sekabehane dalan, sekabehane pira-pira dalan, yakni jalan menuju dekat Allah Subhanahu wa taala, iku masdudatun den buntu, tertutup, illa alaman angin ing atase wong iktafa kang manut sapa sik man, sapa sik wong manut atharar rasuli ing atasi lelampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debuna al-Imam Junaid se berkaitan kelaban orang sebekal aulia asrarillah anwarillah pan berempan sir cahaya-cahayana Allah, rahasia-rahasiana Allah. Tentona orang gelak se andi tata krama, se andi adab, se tantona adab gelak, se asumber dari Gusti Kanjeng Nabi. Terusake tineng Imam Junaid, debun Imam Junaid kullu turuqi masdudatun illa ala man iktafa atharar rasul. Sekabehna jalan se menuju dekat Allah, jalan untuk mencapai keridhaan Gusti Allah, jalan untuk mencapai rahmat, hidayah, ma'unah, maghfirah dari Gusti Allah, masdudatun tertutup. Artinya orang ini tak nemu jalan, tertutup jalan ni, kata kena jalan ni tak bakal depak ke tojukna. Apa tojukna? Ridwan Allah Subhanahu wa taala, pangkat semak dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala, kecuali man iktafa atharar rasul, kecuali orang-orang sebisa nindah benero lelampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni kemontrode pada ke Gusti Allah keng tak lebet cara nyuntuh Kanjeng Nabi, tak bisa Pak. Cara Kanjeng Nabi ni kelabang ke Gusti Allah, untuk terus sampai ke Gusti Allah ni harus lebat labang ke Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi. Tak bakal kalau dengan masuk ke dalam situng ruangan hadratillah kecuali lebat situng labang. Tahu sanya banyak labang situng ni kapon tetap. Labang situng ni kapa istiqamah, paonghuan tro muka labang ni kah, tok labang ni kah, labang ridha Gusti Allah, lebat engki ni kah labang saanya ma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak berharap kula ban manjenengan ni kah bisa dadi beli Gusti Allah. Cereng saben terangaki, ceritaki Al-Imam Yazid Al-Bustami entar ke dalam orang saya terkenal tadi beli. Akhirnya itu kuin masjid karena saya terkenal kelaban beli ini ke kita toron dari masjid. Polan acopa ke tembok masjid. Anak Imam Yazid Al-Bustami abeli Pak, boleh wis burung tak matamu, tak minta barokah, tak minta doa. Arapa? Polan saya terkenal beli ini acopa ke masjid, sedangkan acopa masjid ini ke hukum makruh. Apa ya mungkin orang saya kocak beli ni Gusti Allah tapi senang bareng saya makruh? Tak mungkin, karena Kanjeng Nabi tak ngajarin kaidah jeriyah. Pas paku aku lebih sambian Pak. Terus dia beli solat tapi tibian dari dimah. Ya wali-wali daya aja. Benih waliullah tapi wali murid.
Oleh karena kadin tu para hadirin saya sangat badan kula jaki ingkine kepon kula pun panjenengan belajar denen deh athar labet Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini kemun ki odin hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Tang odi bagus kang kui kakek kapi debun Kanjeng Nabi. Wa mamati khairun lakum. Mate nangkok ya bagus kang kui kakek kapi. Mon ki odi Kanjeng Nabi keneng eten deh lelampanah sunnanah. Nika para sahabat. Wa mamati khairun lakum. Mate nangkok juga bagus kang kui ummata. Supaya napa? Bisa eteroh, bisa eten deh. Bisa di ngodiin sunnah Gusti Kanjeng. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Serana orang sedik ngodiin sunnah Kanjeng Nabi di saat umat neka rosak. Makin neka umat rosak mak. Umat semakin neka rosak. Dosa apa saya tak ada zaman makin neka? Maksiat napa saya tak ada ning akhir zaman ngak nikah nih pak. Umat makin neka rosak puna. Banyakan orang saya tertarik dekat maksiat dan bangketaat dekat Allah Subhanahu wa taala. Kengki beda orang segelintir daripada manusia sebagian kecil dari golongan ki kelem di ngodiin sunnah Kanjeng Nabi falahu ajru mi'ati syahid. Orang ni kaya kencer bening kenceran kung nangkung paden orang mati syahid 100 orang mati syahid kencer tining Allah Subhanahu wa taala. Nika keuntungan. Di saat orang ampun tak ngereken ke ilmu ki beda orang sekelem nyari ilmu. Di saat orang pun tak maca Al-Quran ki kelem beda orang sekelem maca Al-Quran. Di ngodiin sunnah Kanjeng Nabi deur tanang kanan, ngenom tanang kanan, masuk bungko uluk salam, keluar uluk salam, ketemuan kanca tak pati beda uluk salam lah. Ketemuan kanca pada Islam padahal. La lebetil pun wala ketemu ning etran nian tretepan jalan sobung orang uluk salam. Padahal nika perintah Gusti Kanjeng Nabi awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kanjeng Nabi ada budak para sahabat, apakah gelem kakek duduk Nabi engkau situng kelakuan situng amal mun ben ngelakonin amal ria kelakuan situng ria tahabbtum bekal saling mencintai di antara satu yang lain. Faqalu bala ya Rasulullah, engki ya Rasulullah, amalan panapa nikah? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian semua, sebaraki salam, ketemuan kanjana uluk salam, ketemuan tretan uluk salam. Nikah ajaran sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Sobung mon paling mon ketemuan kiai uluk salam, mon ketemuan ustaz uluk salam, ki gini uluk salam dia. Masuk bungko, keluar bungko. Ki gini antara TK, TPQ urusan. Mula raja je ada lah. Mula gerbikar je lah masuk bungko enggak masuk kandeng. Keluar di kandeng, masuk kandeng. Apa berat uluk salam? Ada orang sekalipun tak ada orang yang combon sampean tetap sunnah uluk salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nika aturna syariat atau sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Orang sekelem di ngodiin ngak nikah wak. Lambat laun orang nikah mulain ronero akhlak, ronero adab, deur nero Kanjeng Nabi, sarena nero Kanjeng Nabi. Sekulina akhirah insyaallah ibri kemampuan bisa ronero tekak pun tak 100%. Tapi minimal anak-anak kul mancinengan, keluarga kul mancinengan, cek sampai nero kecuali nero orang senero Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak bekal depak ke Gusti Allah, tak bakal mencapai kedudukan seteki muka Gusti Allah enggak oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setaja labang-labang ben jalan-jalan ni tertutup illa ala man iktafa atharar rasul, kecuali orang-orang kelak bisa nintah beneroh sunnah-sunnah pun lalampai pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala lan tahu sapa Sahal ibnu Abdullah, yaiku Imam Sahal bin Abdullah rahimahullahu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking saya Imam Sahal bin Abdullah. Rupani dawu la mu'ina illallah wala dalila illa Rasulullah
wala zada illa taqwa wala amala illa sabru alaih. La mu'ina ora ono kang bisa nulungi iku maujud illallahu kejaba pitulung saking Gusti Allah. Wala dalila lan ora ono kang nuduhaken dalil lan ora ono kang bisa nuduhaken marang dalan kang bagus illa Rasulullah angin dalane Rasulullah. Wala zada lan ora ono sangu kang bagus iku maujud illa taqwa angin wedi marang Gusti Allah. Wala amala lan ora ono amal iku maujud illa sabar kecuali sabar alaihi ing atase takwa Allah. Al-Imam Sahal bin Abdullah adabu la mu'ina illallah. Tidak ada satupun daripada hamba Allah, makhluk Allah yang mampu memberikan pertolongan kecuali pertolongan datang dari Gusti Allah. Sampean silahkan minta tolong dekat ulama, minta tolong de orang sesoleh, sesake, minta bantuan doa, minta kelaban aing, minta kelaban apa macam-macam, silahkan. Keng cuma tetap dalam keimanan kau leban panjenengan cek sampai berubah. Ada sebisa abrik jalan keluar kecuali Gusti Allah, masehat, melancang umur, macuduh kecuali datang dari Gusti Allah. Ada sebisa nolongin kecuali Gusti Allah. Sebu kali sampean minta tolong ke manusia, King Allah Ta'ala tak beri pertolongan, tak bisa pak. Sejuta kali sampean nyari ring pinter minta pertolongan, tak bakal datang pertolongan kecuali pertolongan kelak datang dari Gusti Allah. Ada cerita nah manusia ni ke bisa beri pertolongan, orang ini ke tak bisa beri manfaat, tak bisa beri madarat kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An-nafi' ad-darru an-nafi'u. An-nafi'u zat sabri manfaat, ad-darru sabri bahaya. Ada orang yang bisa mencelaka kecuali celakan dari Gusti Allah. Ada orang yang sabri manfaat kecuali manfaat datang dari Gusti Allah. Cuma lebat berdelantaran ilmu lebat dari guru. Tanpa guru tak bisa di ilmu. Sehat dari dokter, dari obat. Sama sehat benar obat, obat ni kebina manusia. Sabri sehat Gusti Allah. Dokter TB tak bisa melancang umur kok. Nikah adalah wasilah. Anak dari Gusti Allah lantaran abine. Abine mau turun di anak. Turun di anak tak abine. Tak bisa. Apa yang tadi tak bine tak bisa di anak bisa. Buktinya Nabi Isa tanpa seorang bapak. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Keng cuma beri wasilah lantaran kang kuwi kula ben panjenengan. Keng pertolongan nikah ada pertolongan nikah sedeteng sobung pertolongan semampu merubah satu keadaan kecuali pertolongan nikah datang dari Gusti Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Sobung orang sebisa nonton dekat jalan sesae kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Setuju nikah para ulama, para masyayikh, guru-guru kaula ben panjenengan nonton kaula panjenengan kula bisa sampean nikah mangken Pak. Ampun jarang orang se nonton tuntunan ni kejarang tontonan sebanyak se nonton mon pertontonan banyak bo catanya makin sambian tontonan tuntunan ni kesebisa nonton kuli sambian ni gele sebisa etero repot pak mon tontonan banyak mon tuntunan melarat. Uswatun hasanah ni kesobung kecuali dari Kanjeng Nabi. Saya nonton jalan-jalan saya ni ke jalan Gusti Kanjeng. Mak beda orang nonton kuli sampean king tak kalah bencaran Kanjeng Nabi nonton wis. Bisa dipastikan keleroh. Ilmu tak somper dari Kanjeng Nabi. Tuntunan kelak tak somper tuntunan dari tuntunan Gusti Kanjeng Nabi. Mun karo tontonan banyak adung keset. Kira kan golong nama ano aja manopok serua. Mun karo adung set alocoh abanyol. Ki pelawak ki bisa tontonan tuntunan ni repot. Tak bisa tuntunan ni kecuali orang-orang saya beri hidayah, saya penemu, tetap bakal nemu syukur sampean nyari ongku, nyari sebisa orang sebisa nonton. Kuli sampean ibarat orang tak ketinggal Pak, orang buta, orang bodoh.
Tak tahu barat, tak tahu timur, tak tahu ning laut, tak tahu ning dejah, tak tahu ning arah. Demma cara untuk ibadah dia tak tahu, cara untuk selamat dia tak tahu, kecuali orang yang bisa nonton. Pasal bisa nonton. Gusti Kanjeng Nabi ben orang-orang sebisa nente Gusti Kanjeng Nabi tak bisa. Tuntunan ni pasti bersumber dari Nabi. Mak beda cara orang lain. Wah, iya wis ta ora mula tak pada Kanjeng Nabi. Dah mah. Mak ora orang setan ora Gusti Kanjeng Nabi. Tak kira depak, orang tak tahu jalan si nonton. Orang montro depak ke jalan harus lebat orang sebisa depak. Terus demak kaki. Terus entarah dek Sunan Ampel. Awak norong engkau saya tahu jalan. Demak kaki. Entara dek Malang, demak kaki. Entara Probolinggo, entara dek Banyuwangi, entara Jember. Awak norong engkau saya tahu jalan. Sambian masih medem depak. Syukur saya nonton kele orang saya ngerti. Lemun seti orang saya tak tahu depan pada tak tahu berete murah. Apa can kok norok engkau depak tak kira tak depak. Keng tak tahu berete mur. Dia tak depak demah. Tambah kesasar sengki. Ibarat dokter, kudu oning dokter ni ke apa penyakit. Namun benih dokter coba-coba jadi dokter. Benih tambah sehat orang gila tambah mati sebab kelera obat. Jalan kisah cak kor-sokor jalan kecuali jalan kelak jalan seridain dengan Gusti Allah. Cak kor-sokor atorok kecuali atorok de orang si atorok de ke Gusti Kanjeng Nabi. Wala zadah terakhir wala zadah lan ora ono sangu iku maujud illa taqwa angin takwa Allah. Ada sangu sepaling bagus kecuali sangu na takut dekat Gusti Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Asang wakake kapi karena saungkuna sango paling bagus-bagus sango takut dekat Gusti Allah. Saungkuna ayat neka kangkui orang ibadah haji. Orang ibadah haji sedari negara-negara neka bi Gusti Allah paenga fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Asangu mon haji sangu paling tepat takut ke Gusti Allah karena banyak orang haji ni kadang-kadang niat benar niat haji pak niat bisnis ngeberokok pokoknya apa disalarang regana akhir ibadah jual rokok haji na banyak orang ibadah keng sangu na tak takut ke Gusti Allah entara kamma sambian wali songo wali limo entara kamma sambian ada sangu setepak kecuali sangu takut ke Gusti Allah apa boleh ke akhirat perjalanan saya sangat jauh. Perjalanan saya tak mungkin tempuh sehari dua hari akhirat. Benih setahun 2 tahun, benih 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, seterusnya ke akhirat. Orang haji ini ke 40 hari. Orang haji sana bare 40 hari, tapi nyari sangu, pecokop, ngebe obat, ngebe kakanan. Saya seneng mie, ngebe mie. Saya seneng capi ngebe capi, saya seneng cuko acen ngebe ko acen, pokokon amis mekabi reng Indonesia pokokon. Apa saya tak ngebe? Karo dapur saya tak ngebe. Ngebe kapi pak. Gun karo pak bolware. Pas pakua perjalanan saya sangat jauh ke akhirat. Sango pacokop ada reng abri amal ibadah ning akhirat sobung. Nyok tang ibadah kalak kakeh, tang pasa kalak kakeh, tang ngaji kalak kakeh, tang sodako kalak kakeh sobung. Mumpung durung kuliwi sambian ada sango saya paling bagus enggak sango saya paling bagus singgi beneka sango takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya'u wa qasduhumur rahmanu fil qawli wal fi'li. Tabun al-Habib Abdullah al-Haddad. Libasuhumut taqwa orang neka mun orang soleh kelambina pakaian bener nyomak pakaian biasa bener pakaian saya enggak biasa lumrah na kulit sambian pakai na neka takut dekat Gusti Allah takut dekat Gusti Allah ekabe kelampi dak pasar kelampian dak pengajian kelampian jumatan kelampian keng mon kelampin secara zahir keng atena iman tak kelampian takut ke Gusti Allah masih mulai dari masjid ngecok sandal ngecok sepeda motor masih entar ke Mekah pak keng mon tak kelampian takut ke Gusti Allah kelenon saya bu maaf bisa ngerosak binen orang kadang-kadang ngecok pada Mekah
Ibadah na apa bae mun akalampian keng kelampina takok ka Gusti Allah seti pejabat beni ada sian tok dah sina takok ka Gusti Allah jasa takok ka Gusti Allah jasa fokus dah sina fokus geletek be taka maleng kebe nampak karo kelampian kana jeria libasuhumut taqwa kelampina ria takok da ka Gusti Allah wasimahumul haya'u sifat todus ni kayak kebai sifat todus maksiat todus mabuk todus zina todus wa qasduhumur rahmani fil qawli wal fi'li setiap perkataan dan perbuatan tak lain dan tak bukan tujuan cuma situ ngeki penekah saya kata cuba saya maksud ridho Allah Subhanahu wa taala wala amalalan ora ono amal iku maujud illa sabru alaihi kecuali betah lan sabar ing atase takwa Allah. Pesabar dadi orang sing takok ka Gusti Allah. Pebetah dadi takok ka Gusti Allah. Nika sabar sepaling hebat nika. Mun sabar penyakit kening jeung aja. Mun sabar musibah ki kening jeung aja banyak orang kelar musibah kelar nyangke musibah nika. Karena sabar dekat taat nika lebih repot, Pak. Orang yang sabar solat berjamaah sabar apa sebulan Ramadan orang apa saking tak sabar beda apa semua apa saking tak sabar ojo meto sik jongo masih ngajin mau tak sabar ngersulo awai si akroto tengah arep tak sabar mun ngaji banyak yang sabar ning repot orang yang solat banyak yang sabar ning repot Pak. Mereka nak sabar dekat taat dekat Gusti Allah ane ke perintah kada sebelum Gusti Allah merintahki ibadah selain. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dabun Gusti Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ai utlubu al-maunah minta pertolongan dekat Gusti Allah bisabri kelaban kesabaran wassalah berngelakonin salat 5 waktu banyak orang yang salat yang tak sabar mereka sabar harus latihan apa sih sabar je betah eje kaje tak betah aki bisa sampean insyaallah sabar mun tak sabar dari rumah ya bersabar aki isbiru wasabiru isbiru wat kuat aki belajar sabar mun kulit sampean kita langsung bisa sabar wat kuat aki je kaje bersabar aki masih tak sabar insyaallah sabar pak napa tak betah aki insyaallah betah pak napa wat kuat aki insyaallah kuat deki akhir-akhir syukur kun panjenengan belajar sabar wasta'inu bisabri wassalah. Tadi sabar ni ke perintah bi Gusti Allah karena banyak orang taat tak sabar. Banyak orang takut ke Gusti Allah tak sabar bilan ahli ibadah hajok bilan aku tasbih tok. Ku tak sen aku apa? Wala lain wala. Wa aku setik abil ya tok siang malam naku tasbih pas naku setok sotok ru apa. Tak sabar. Bilan ahli berjamaah ngaji siang malam setia juga tetok siang malam tak sabar maka tak ada amal yang paling bagus enggak orang yang sabar nika pesan dari dua nasihat dari namanya mana Al-Imam Sahal bin Abdullah juga nasihat daripada Al-Imam Junaid. Pertama tak bakal orang kelak bisa dapat dek cita-cita nah dek pengetahuan yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali lebat situng jalan selain tertutup kecuali jalan situng yang kita nikah norok buntik dekah lalam panah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 nasihat daripada Sa'al bin Abdullah rahimahullah beliau adabu la mu'ina illallah tidak ada pertolongan kecuali dari Allah wala dalilah tidak ada tuntunan kecuali daripada Rasulullah wala zada illa taqwa sobung sangoh sesae kecuali sangoh na takut dekat Gusti Allah ben ada amal selebih utama melebihi amal sabar atas takut dekat Gusti Allah sabar atas taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Termuka kaul manjinan tetikin orang-orang yang takwa Allah tetikin orang-orang yang bisa ronero sunnah Kanjeng Nabi sebisa insyaallah bisa norok deka lapet benalam pana Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa'lam annahu la yastagillu bi ardi jami' umurihi wallahu a'lam bissawab.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.